Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Arsagid. Dito'y drama tayo. Domi. Mabali namin. At yan ti kapem, Dom. Wow. How sweet naman ang misis ko. Di mo kayan? Kaya't ko adong ngaw. Nagkasat ako nga. Kunak ano saan mo akayat, tamapan ko ibukbuk sila babo. Ay, sana. Mura yan. Sakto atimpla. Aho, buladasan nakpaymat. Pudno, mate. Uy, kaya. Makitsenda kay kadikan nanang. Gumatang ka kumay ti malaga ang maalsaman. Wen, makitsenda kami. Ngamsan ko nga mo na dapay maabutan mi. Among mo, taman mano nga adala ko ang malaga ken adot agatang. No, awanan, pusitan aduboy. Sige. Narikat mo no pasig ka karne. Kan gumatang akmatan itinatang. Tagluto akman iti pinakbat. Idi nagpasugnod ni Mang Ambong. Ayos, kadang title ti surata ka drama script. Ay, kasadungay nga ituloy ko. Ay, mangisurat akpay ito ray one page. Labanak na ti kumulkul din kanya ka ridap. Isukit din ti masurot. Kakaisuna si Shakti ti barangay hall. Gundawayak hindi ti rumitap. Ay, madamdaman tunay na agsurat iti script. Ay. Sino ti umawawag iti cellphone ko? Nimot kaya Mayura. Hello Mayura.
Good morning. Good morning, Mat, Chairman Gusting. Nakaawag kayo mo ta nasapsapa, Mayura. Anya ti maipaay ko kada kayaw. Dumawas ka kuma iti opisina no adawayam itangal daw. At na patagapagsaritaan ta may panggap iti may sa a proyekto para kadagiti amin a barangay ti Santa Disgracia. Livelihood ka di, Mayura? Wen, Ay, ure at appointment ko, Mayura. I-cancel ko kung tumayak dita. una yan. Napatpatig kayo pa'y lang ang ti ure asino, Mayura. Anyan. Awin. Sige, umayak kita. Agdigos ka nagpanlusak lang. Oh, alaga rod. Orayan ka, Chairman Gusting. Ada na patagunay a pagsaritaan ta may papan iti proyekto a pampanunutan. Approve, Mayura. Katagyaman ak mo titi napatag ko kada kayaw. Kas may nga outstanding barangay chairman, dakkel ti panagraem ko kan ka, Chairman Gusting. Kan, ada nagkaduanta. Ay, agyaman ak una iti dayta, Mayura. Okay, halagarudan. Agrubuatak meten ket mapanakon iti opisina. Awan, Mayura. Sige, Chairman. Bye. Bye. Ay, ay dayta. Sikan at outstanding barangay chairman. Ay, sus ka. Gusting ko naman. Ayag di ko sa karodain. Sufeng! Sufeng! Apay aya, daak dito kusina. Napudot tayo pagdigos ka. Napudutan, sinyaw. Anyan? Ay. Sumit. Oh, apay amaloksaw ka maawagan iti senyor. Dakas aya di imbagak. Ay, apay masuron ka ngay. Kasano, ultimo agidadang iti digos mo, siya pailaang. Idin to ta siyak, dinak pa'y maidadangan mo't uray maminsan lakuma. So ay, naggasat dagiti asawa ama isaganaan iti digos, kas kada maitimtimplan iti kape, maidasdasaran iti kanan, kas kada aminen. Ay, anyan. Ay, iso nga palaklaunay ida. Dinang pili ka ko iti asawa ang makaramid iti kasta. Anya? San kat anak asawa ka iti awan sirsirbina? Ne. Naidaytan. Kaslawan pulos mo tinaramidan a husto na tao. Na. Kahit kailan. O Na. naramida po na sayat. Na. Papadam nga rodan, kunak ngagdigos ka. Sanay! Uri nang ang duda ko na sumawakin Mayura. Ay, arsaged. Ay, agkabausan. Tatang daytoy. Apay nga ta. Hello, tatang. Hello, Rosanak. Ada ka di pa ni Doming dita. Awanan tatang, napanan iti barangay hall. Ay, kasta ka di. Sige, sana bali nga rin. Dumagasak lang ni Jay, takita agnod na mapirmaak. Kat ni, agudungak. Wan tatang. At nangamin awag kanyak ni Mayura, kat mapanak iti opisina na. Iso Alang nga rin anak, kasta pa. Bye. Bye, tatang. Ay, aglaba akmatan. Kalpasan na. Agluto akon. Nakapulos kayo mo, Chairman. Nguwan, adawag ni Mayura. Iso ya. Di magasak lang, tamang ano da pirma ako nak. Imbawag ak pa'y kini Rosa. Kuna na nga dakan diti opisina. Nan, itagman no da pirma ak dita. Ini treasurer, Chairman. Sige pirma akon, tamapan akon. Ang mga no, uray ni Mayura.
Ito, pirma niyo pa. Oh, ayan na kita ag-duty wino di kagawad nga king duty ita. Awan pa yung chairman. Oo, sinalbag na kita. No, di na kahit ag-duty, ag-resign na langin. Sinalbag. Sige, mapanakan. Eleksyon to lang ta makita da. Uray kat dandanin ti barangay kan iske eleksyon. Oh, pasirpida kita. Awat ti mura rin ka muna. Napanan, ti katugangan. Napudot ti ulo na. Apa nga ta? Andang sakit di man saan anasaya at anapasamak. Sa bagay, kastan sa talaga, no mangrugin nga kabaw ti tao. Nakaalatiw kayo mat, nanang. Wan, tamagak laang kumakiniduming no dimagas ije barangay itay. Ay, saan ko lang nga mo, nanang? Imawag itay ni tatang. Dinamag na no napanan ni Duming iji barangay hall. Kasta ay ha? Wen, nanang. Imbagada mata dumaga si Jay. Takitaan na no da pirmaan na sa mapan iji opisina ni Mayora. At dan sa kano awag ni Mayora? Nagudaw. Napan iti opisina ni Mayora. Nay, apay mas daw kayo, nanang. Nagudo nga di man la nagdigaws. Anya? Ay, kimaro man nga mintingin na arsagidnan. Ha? Jesus, at damanan saan nyo nagkinaawatan kan tatang? At dalaang nasaok, may papan iti panagidadang ko iti digos na. Saan mo't nga nagdigos ay? Anya? At dalaang naibagak mo't. Rabak kumot da jay ti kunak ngam gimura kit dayn. Anya nga amin ayaday ta? Bay amaw. Kasta siguro ti lumakayay. Anya lakat ni tatangan. Ay, won. Anya lakit da jay alaklakayanan nga amam. Ngala, nabauton ti ulo da na sumangpat da, nanang. Nasaya at mat, tanagodong, tapno maliklikan ti panagsubangyo. Wen angam di naktumanan pagtimtim ka ninton sumangpat. Unay daytan. Wen mat, nakami suot tumanan ngag malmalam, agpatpatnag. Apo. Yan? Sa bagay, ada siguro matbindot ko no maminsan. Sige Rosa, mapaanak pa'y. Abangan no sumangpot kat dinak masangputan sa balin tuman ariren. Umanay tuman na pang kuskus sila apan na kanya kaon. Kumusta nga ti papanyo kan mayor, chairman? Mayat. Matuloy yun di may sa project tayo. Namasan tayo pa lang ibagbaga. Talinayin tayo kanupa. Yan na saya at kuna ni Mayura. Sa bagay, wala. Inton mangrugin, isunto ti panang ibaga tayo. Dinto man ang makatutor dagiti kabarangayan. Ayan na nga ita ibagbagada kung nadan tumanag. Huwag nga rod. Sige. Mabalin mo latan ti agawid. Madamdama akpay. Kwa, ada ka di saan nyo anak kinaawatan kininanang, tatang? Ni. Apayakas tati ko na. Kinapudno na, napan kano ni nanang itay ijibalay. Kat adda na sa una kan Rosa. Isusama ta na pulot ti ulo yu itay agsapa. Nanya. Imbaga ni nanang yu dayta. Kwa, tatang. Hagasam dayta. Di nakimbabae na nan ano kasta. Inistorya na pa ilang kada kayo dayta. Talagang awan patagkon. Tatang. Kumakit para kada kami lang at mapaspasamak kada kami. San kada tila pang istoryaan nan. Hindi oray manggad no anak na kayo. Kwa, tatang. Awan mo't sabsabali. Anak na kami mo't. Huwan nga ayawan. Nagbaliw o talaga ni nanang yaw. Talagang awan sirsilbikan ko na. Uy, ki! Ala ni tatang. Agsangit kayo mo't. Ay, pasensya kan.
Kasulang ti dagan sin ti bariyo kong Ah, so ako nakinkwan na. Apay ada si mapoliti na kiasawaan na anasingpet. Ni- Kansa na kas kanyang awan serbina. anya kay kidinaya. Kasta lang, agsakitan, tinakamyaw. Nyakit din. Maragsakan na nga raw, ang katawaan. Rabak na lang siguro mo. Nya arabak. Kanayon na nga isidir kanyak di kaawan sir serbi. Apo, ala, gusto rin ang tatang. Agawid kayo kiding. Urayan na kay lakid din ninanang. Saan? Dituyak pa eh. Si Kanti umuna. Dituyak pa'y barangay hall. Manong, mabalintag sa lutsod. Anya day, jay ading? Adda ka didita ni Chairman Gusting. Ha? Ay, Juan. Adda dita. Mabalin nga ta kasarita. Juan ading. Dumanong ka dito opisina. Adda dita ni chairman. Ay, agyaman ak manong. Sus, naspakan ni chairman Gusting. At damang sapsapol kinkwa na amasikog. Sus Maria kusina. Sa chairman tinang sikog itiday ta babae. Nakasaritak ti may sa atano Judy Tarwar. Da kayo ka din ni Chairman Gusting? Ay, uwan nineng. Anya ka di day jay aya. Ay, agyaman ak tanadanon kayo, Chairman. Ay, ang amin, naimbag kayo kano a tao, Chairman. Ah! Ay, Ni. Apay. Apay yan, anya. Sinarapa mo tin ti tiyan mo. Ay, anya gayam tinagan mo. Angelica, Chairman. Angelica de la Cruz, pangaliban. Ay, apo. Ay, napintas tinagan mo kasi tiki napintas mo. Chairman, tutulungan na ko, Chairman. Nagaksana. Ay, ay, sus. Sus. Mabit lang nga ron. Ipanda kay Jimmy din sa hospital. Da kasi. Ay, mamaltot kan sa amutin gusto nila. Awan dito ni chairman Gusting na nasuping. Anya, At damasikog anang sapsapol kinkwa na kat idikwan. Intaray dati masikog iji hospital. asino ti kadwana? Ni kagawad duming nana. Itilakla kaya ni Jayan. Kundi pasugnod tagayam, adda babae na kan aganak pa yan. Kuan nana suping. Kuyugin nakman, tanod ugok. Kuan nana. Awan nagbantay dito barangay office no kadoan kayo. Anya, sige, dagasot nga ron ni Rosa, tapno da kadok amang surot kadagusteng. Nasaya at tanadaanon ka dito, inalaing alaklakayan. Sefeng, Ata. Rosa. Kanta ninanang. Ay, anya ti... Laklakayan na pumuputot. Anya. Sus, anya ka ninti sa asawam. Ayan ti babae man naganak. Ayan ka no ti masikog nga niya dito, itatang, dumeng. Nana. Rosa, kalma kay kumalao. Ay, na. Di naklap dan dumeng. Kung di pa sugnod tagayam, adama di nga ramid na. At dagayam amom dumeng, ngamdi mo ibagbaga. Kastoy na, Rosa. Sirserbin mo tamanugang, takal kaluwam ti madi nga ramid tinalay nga katugangam. Anya matan dumeng? Excuse me, sir. Da kayo ti intududa a Mr. Kayabkab. Da kayo kadi, Mr.? Uwan, madam, siyak nga road. Da kayo ni Chairman Gusting Kayabkab iti barangay nagbugsutan. Uwan, ma'am. Juan, ma'am, isuday tangawan sa balay.
Ti outstanding apo mo putot. Kat aday ta, ti ebidensya. Hindi na dito ospital tinapututan na. Tapno agan aking. Oh no. Saan apod no day ta, Mrs.? Ay, isan mo man ngay sakit no sino ka man. Kwa, nanang. Apay, adi mo malintagtag sa Domeng. May saka pa eh. Nagbidot kayon sa, Mrs. Ah. Anak ko, ti ibagbagayo nga inyeg na dito yung ospital. Anak yaw, kat konsentiran niyo pa Nagbidot kayo, Mrs. Nagkamang ti anak ko ken chairman. Taadagayem na at tagaijay ayan nyo anang ibagaan na singpet ti asawa yo. Ah, Amay sa nga outstanding barangay chairman. Nanang, Pasaway ti anak ko. Idi na amwak amasikog. Nagnaed iti balay ti gayem na ide nagbugsutan. Iso nga agyaman na ken chairman gusting anang tulong ken kuana akaduana ti manugang iyo. Anya nga ti makunayo itaken tatang nanang. Anya nga. Anya, Ay, sus, nagtagtagay na pakmanan. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.